नाच नाचन म्हाका दिसता आतां पोडियम देखून मोड म्हूण. हॅलो पीपल, सो फायनली डे अरायव जालो ऑफ द प्री सांजा हॉप आनी थिंगाल पाय तियाराज ऑर्डर केल्ले फ्रॉम एन रॅप्ड वंडर्स. सामके गुड आहले. अपार्ट फ्रॉम दिस तियारा शी ऑल्सो टेक्स ऑर्डर्स फॉर कस्टमाइज बुकेज, गिफ्ट, हॅम्पर्स तुमक जाय ते सगळे डिटेल्स सगळं डिस्क्रिप्शनाक आयले. And guys, if you'll use my coupon code SHAN20, you can avail a 20% off on your orders. So begging call kora, begging DM kora and place your orders from A and Wrapped Wonders. मागीर आमी नेसोली आनी पावली इंटू वल्लोरियन्स बाय द रिवर. मातशे बेडाले नाचे आमणे आवय चोवपाक गेल्या कित रे सामको कितू लोक. मागीर केली मातशे पेट पुजा आनी पावले आमगे इन्फ्लुएन्सर लॉजाचे. इट वॉज माय फर्स्ट टाइम गोइंग इन लायक दिस. All thanks to you, my Instagram family, for getting me here. Much love, much more to all of you people. And my choita my Elton, Daisa Steen, sogli meli and sogli dance florache laila usan. Magi maka meli tu cuties. Thank you for all the love that you all showed towards me. Tum menno mak samke tu board this hota guys. Thank you so much. Ani choita samko kitu log zal re guys. Oldly, darkly, auntie, nenti apa apna ke dance moves takoi nessa dance kelo sogla ni dance florache laila. Also, all thanks to the team props for organizing such an amazing event. See you all next year, and until then, bye bye.